Warsanlyngdoh Sports and Cultural Club kelalong kaladu hak lempung ini kai kencan pol belatip kum ke second Rowell Lyngdoh Memorial Football Tournament arhajar san hadu arhajar pendriu belapania da ke Warsanlyngdoh Sports Club belalong ha Rowell Lyngdoh Stadium Warsanlyngdoh South West Kasil District laban kedo baka jingjap patra ya ka nam ladu jong ke Warsanlyngdoh Sports and Cultural Club persha ya ka sila jong football club kedai hak tiebreaker hak ba ke Warsanlyngdoh Sports and Cultural Club kala thep da lai gol la ar kabla job hak ni kelempung ini kai kala ra ya kesong pisa kaba shilak tingka ringkat ka kusnap bat kaba sha job kara ya kesong pisa kaba sau ko hajar ringkat ka kusnam nang taki kusnam shimat ki kentop ya ka rang ile kai bat tebet day ubardos Lyngdoh ni kasila jong football club unong abgol batbit day udajiet merthong naka Warsanlyngdoh Sports and Cultural Club unong thap bon gol day u Silver Star thong ni naka MLP football team haswaban sedang ya jingli kai kongsan ringkat ki riurang pa ki bledon lang ki layo ban sam e ya ki ball kinjat ki pa ki bawan sakhi ya kani ke jingli kai final ukong san ha kani ke singi udai uma wailat mi ki shalamentry ka kamile kai jong ka jila Meghalaya ringkat ke jingdon lang uba renekton Lyngdoh tongkhar MLA ka mau kerwat constituency baru ba Karnes Soshang ko chairman ka Meghalaya State Development Reforms Commission jong ka Sarkar Meghalaya kum ki sembot kongsan ki weide ki bladon lang ki kentop ya ki opsa sarkar ki bahayeng jong ulit Rowell Lyngdoh bam kwa hadwa rubale MLA bat sembot menteri barem jong ke jila Meghalaya bat ki pat pa nong pet kai Lo pangin ay lihat tapi ini. Oh, tapi. Biar lipat yuk. Anya to ya pida ka boburom ya ka Warsanlyngdoh Sports Club haka board go piman khot yenga ngadang pay tang invitation na ka Warsanlyngdoh Sports Club ngamut banwan Henry ondang layo I ka kerteng jong iba Rowell Lyngdoh ba pinong ya kini ka memorial tournament ngasnyaw ba ngamla klem dawan namar nado ngenswa habang ya kren ya ka mau korwat ni ito tangyay ba Rowell Lyngdoh namar ki gam jong iba lale ndai tang na kubenta jong ka mau korwat constituency Henry na kubenta ka jallahi barokoway
bangangai scam abangai yeng abangai keren nang ni abangai pai sente siliang ngayo i ke kerteng Rowell Lyngdoh Stadium nasnyo kumbai ba Rowell ipet yana bangangai scam gini ki neuslap kadai ki umkmat jong ba Rowell Lyngdoh haba uyo i ba ki pai pa ki krem kret ya ki kam ke bai la train ha kini ki snem ki balaten. Ada kalian jongang anam penjrong Henry Shwa dengan Shong Shikinten Arkente. Menta kesninya kelam wantang bana tenro ya kene ke tournament. Henry ni dan Shwan nang te na sakwang. Ban bo mau nongrem na benta ka athletic artificial track hang te ya sakwang. Kapaka jingtre kala sedang. Ha kapa ka dor kala kot hadok khat lai kror. Ka jingkwa jongi ban yo i. Ba ikon samla na po katain southwest kindai ban mare ha kamadan khindo kidai ban yo ban peni kata ka sap ka phong kat kum ka standard kat kam ke juk minta bat ha ke juk ka por nasyo kben ban ye tho ep ki paranong som snong jok ke jala meghalaya ba ka meghalaya kadang tei